A military court has sentenced 22 soldiers to death for fleeing the M23 rebels. Rai peniap ka sorkar hadu arp arngot ki sipai bunsin haka jing sensyar paiba ngimla ban buri sa ya kino ki kam bakla nela ban ong ki kam bapentobria yala kari borok kawe khamtam hakini kisngi lakalong hakano kano kari lada kadai kari khamtam kari kabala sensyar lajno daki paiba Hakum kini ki jingja kelajia hapo kiri badon haki benta jungka doba Afrika kata kadai hapo kari kanggo hakaba ka sorgar kalarai ban peniap ya kumba arpa arngot ki sipai jong katai kari ya katai ka hukum la penmi haka pratarik mentau benai kabadai ka sngin ningkong ki jingte ba kambanya balap penmi napo ka kenhun sipai jong ketika ri kanggo laong ba kumba kandringut ki sipai la deprai haswa bakin syak peniapno hakaju ka jingja kabalaja haki benta jong kanot kivu bat sakumban ringut pat kalawan hadin balai bisyarnya yaki haki wei pat ki kam bian kaba kita ki sipai kilap penken kadau tenrai jong katika jingsya rai penrem jong kita ki sipai laong balalap ya kita ki sipai bakilayarap ya ka kenhun king atyar balatip kum ka M23 rebels kabala persang ban kini ya kabar sensyar jong kari kanggo kamtam haka jingele kabala ja husnam arhajar arpoi yathu ujals move meko ubadai wei nakinong bishar halor katai ka jingsha rai peniap jong kita ki sipai